kuri wa gatandatu tariki ya 16 Mutarama umwaka wa 2013 mu bukonje bwinshi cyane n'urubura Buruseli mu Bubiligi habereye imyigaragambyo mu mutuzo yagizwe n'urugendo rw'ibirometero bisaga 3. Abanyarwanda batuye mu bihugu by'i Burayi bafatanyije n'abandi banyamahanga bari bitabiriye urwo rugendo rwo gushyigikira Madame Ingabire Victoire maze imyaka 3 agiye mu Rwanda ndetse ubu akaba ari mu buroko. Nkuko bisanzwe urwo rugendo rwatangiriye kuri Rompuwe mu Ngomeri rusorezwa kuri ambasade y'u Rwanda. Abigaragambyaga basabaga ko Perezida Paul Kagame yafungura Madame Ingabire Victoire ndetse n'izindi mfungwa za politike ndetse nta yandi mananiza. Turi ni Buruseli mu Bubiligi imbere ya ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi muri komine ya Oliwe, aho abanyarwanda benshi bari kumwe n'inshuti zabo z'abanyamahanga baje imbere ya ambasade y'u Rwanda gusaba ko demokarasi yagaruka mu Rwanda, abafunzwe bagafungurwa. Ibyo bakaba babikoze kuko Madamu Ingabire Victoire amaze imyaka 3 afungiwe mu Rwanda i Kigali kubera ko yatinyutse kuvuga ko mu Rwanda hagomba kuza demokarasi. Abahagarariye amashyaka hafi ya yose barahari. Ndahabona uhagarariye RNC Joseph Ngarambe, ndahabona uwa FDI Nkiko, ndahabona na Rusesabagina wa PDR Humure, ndahabona n'abandi ni benshi, abana, abakuru, abasore, abagabo, inkumi, bose baje kugira ngo bagaragarize u Rwanda ruhagarariwe na ambasade hano Buruseli yuko bakeneye ko igihugu kiba demokarasi, abantu bakishyira bakizana. Barahari rero ni benshi, harimo n'abana bato. Umwana uri hano icyamuzanye hano twaje kwimanifesta contre Kagame kubera ubwicanyi akorera abanyarwanda n'ububi guko igitugu akoresha kubera twe nk'abana nta burenganzira bwisanzuye dufite. Tuje hano kugira ngo tubyerekane imbere y'abantu bose, imbere y'ambasade ko twanze igitugu. Naje kwamagana Kagame umwicanyi musanzwe muzi, nta n'ubwo ngenda no kubibabwira muramuzi. Ikibabaje nuko atari yavaho. Mwaje gusaba se kwavaho? Mwaje gusaba kwavaho? Twarabitangiye nuko batatwuvaho. Ibande bagomba kubumva bize. Abamushigikira abanyabura n'abandi mubaje kwifatanya n'abandi muri icyo gikorwa. Twavuga nka Bwana Paul Rusesabagina udasanzwe aboneka cyane mu bikorwa nk'ibi, ndetse abenshi bakaba bemeza ko kuba Perezida wa PDR Humure Bwana Paul Rusesabagina yaje kwifatanya n'abandi ko yaba ashaka ubufatanye hamwe n'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndabona mwaje hano imbere ya ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi, abahagarariye amashyaka hafi ya mwese mwaje nawe Rusesabagina urahari. Nagira ngo mubwire abatwumva icyabazanye imbere y'iyi nzu ya ambasade y'u Rwanda hano mu Bubiligi. Urakoze cyane Madame Nyesi. Icyanzinduye n'icyazinduye bagenzi banjye ubona hano bahagaze bose imbere ya ambasade y'u Rwanda i Buruseli. Twese twaje kwerekana akababaro kacu dufite k'umuvandimwe wacu intwari ya demokarasi Madame Victoire Ingabire umaze imyaka 3 agiye mu gihugu cye yibwira yuko agiye gufatanya n'abandi kucyubaka, ariko inyangabirama zikaba zaramujijije yuko aharanira demokarasi, zikaba zaramufunze ndetse zikaba zaranamukatiye kandi zizi neza yuko zimurenganye. Uyu munsi rero twazinduwe no kwibuka imyaka 3 maze agiye yasubiye iwabo, kandi twazanywe nanone no kwibutsa amahanga yuko baba abantu bafite ambasade hano, aho icyicaro cy'u Rwanda kiri muri iki gihugu ari inyangabirama, ari abanzi ba demokarasi. Ikindi gikorwa mubona mwakora cyatuma nyine abo bafungiwe mu Rwanda bafungurwa? Ibikorwa byinshi tumaze imyaka myinshi cyane tubikora. Uzi neza yuko natangiye nkiri muri fondation, ntari najya officiellement muri politique kugira ngo ngaragare nk'umunyapolitike,
ariko n'ubundi intambara narwanye kuva mu myaka 12 yose irangiye yari intambara yo kurwana demokarasi, yo kurwanana no kurwana hamwe n'abanyapolitike b'abanyarwanda. Noneho rero ngubu nanagahomamunwa abandi hafi ya bose abayobozi b'amashyaka ba Ingabire bari mu munyururu, ba Mushayidi bari mu munyururu, ba Ntaganda bari mu munyururu, ba Niyitegeka bari mu munyururu. Ni inshingano rero yacu gihe Rusesabagina n'abangaba b'inkiko bose mwabonye guhaguruka tugahagarara tugashyira imbaraga zacu zose hamwe tugahangana n'ingoma y'igitugu, kuko umugambi wacu no kwivanaho. Ni ikibazo cy'igihe bishobora kuzatinda, ariko icyo nabasezerano nacyo nasezerana abanyarwanda bose batwumva uyu munsi ni uko byatinda ntibizahera, tuzayihirika. Urakoze. Muza hano mwaje hano gukora iki ko mbona mukiri abana? Twaje hano mu myigaragambyo kubera ko u Rwanda rufunga abantu bose bafite ibitekerezo byabo bya politike. Ubwo nacyo cyatumye tuza hano, twabukereye nyine kuza kurwanya icyo gitugu u Rwanda rukorera abanyarwanda kandi bagombye kugira uburenganzira mu gihugu cyabo. Kise mutajya mu Rwanda ngo mbariho mu bivugira. Ubu ndakubwira ngo ntago tujya mu Rwanda, u Rwanda turuvamo twaruhunze kubera icyo kibazo. Kujya mu Rwanda rero tuzarujyamo igihe nikigera, tuzabikorera ahangaha kandi bizashoboka. uwo muhango witabiriwe kandi n'umunyamabanga w'ishyaka PES Imberakuri Madame Makurata Wizeye uri mu ruzinduko rw'akazi mu bihugu by'i Burayi. Mu ijambo rye yabagejejeho intashyo y'abanyarwanda ndetse ababwira ko ashimishijwe no kubona bakize hamwe. Ndishimye cyane kuba mbonye no mu mahanga hari abantu bafite umuhate umeze gutya. Twari tuzi ko ari twe duhanganye n'ibihe bikomeye cyane, ariko ndareba n'uru rubura rutoroshye. Gusa hari isomo nanone mbikuyemo, numvise binyongereye imbaraga. Umunsi nzaba nageze mu Rwanda nzababwira ahubwo agatege tukongere cyane, kubera ko dufite abandi barimo kudutera ingabo mu bitugu. Nkaba rero mbagejejeho intashyo z'abantu bari mu Rwanda, barambwiye ngo abo nzabona mwese nzababwire ngo mukomere cyane, ngo nabo barakomeye kandi dukomeze umugambi umwe kugeza igihe tuzagerera ku ntego twiyemeje nk'uko muyizi. Rero n'abatindiye navuga ngo courage. Merci. Murakoze cyane. Gracias.